ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi wa Kristo kandi nkaba nkunda Kristo. Uyu munsi inyigisho Imana yampaye ngo ndabashikirize ni inyigisho z'abamama n'abakobwa. Nukuri zino nyigisho ndazimaranye igihe kinini gusa ntago nari bwazitange, kandi harabona nazibwiye zirabafasha, baca bansaba ko na record hanyuma nkabarungikira audio kugira ngo banazitwaye no mashenyo kugira ngo bazigishe, ariko bivanye nuko umwanya ntago wari bwagere. Ubwo muntu rero yabinsabye niyabona ino video ubwo akore ibyo yashakaga. Bamama n'abakobwa, bakobwa muri ko mukuze, mbese muri ko muriyumvira kuja ku bagabo, n'izi nyigisho zirabareba. Izi ni inyigisho z'urugo, mbese ni inyigisho zijanye n'ibintu byatuma umugabo wawe agukunda ntiyipfuze no kuja hanze. Rero bamama n'abakobwa, zino nyigisho nimwazumviriza nukuri muziha abandi, kandi nkashimira abantu bose batega amatwi ubutumwa ndabahereza. Yesu Kristo nabahezagire cyane. Kandi nkaba nshaka kubwira n'abantu batazi icena yanjye, ni Pasikazi, wanditse Pasikazi woca uyibona ku bantu bashaka ubundi butumwa. Yesu Kristo nabahezagire. Ariko mbere yuko dutangira kino cigisho, reka manze senge kuko harimo n'ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ko uyu mwanya Mana, uyu ni wa mwanya Mwami ngiye kuvuga ibyawe. Mwami, ngiye kuvuga biriya wanshizemwo kugira ngo mbwira abamama n'abakobwa bariko baraja kubaka. Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze undungikire umwuka wera kugira ngo Mwami anshigikire. Mwami, nasame nawavuge. Data, ndakwinginze umuntu ari wese ari bwumvize buno butumwa cyangwa se zino nyigisho, Mwami zimugira akamaro, zimufashe Uwiteka we. Ndakwinginze n'abakobwa bari bumvize zino nyigisho, Mwami bazikurikize mu gihe baza bagiye kurongorwa, bagiye kubaka ingo zabo. Data, mu izina rya Yesu ndizera neza kuzabikwera akazi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu nashimwe cyane. Reka ntangire ku kintu ca mbere. Ni gusengera urugo. Bene data, babyeyi, burya gusengera urugo uba uriko urakora ikintu cyiza cyane, kuko murazi neza ko Satani adashaka ko ingo zikomera, ahubwo ashaka ko ingo zisambuka. Rero burya ugiye usengera urugo rwawe ni byiza, kandi ukaguma usenga, mbese biratuma n'ibyo ngiye kukubwira mbese binakoreramwo. Haleluya. Nk'uko nabwiye, icyambere no gusengera urugo, ukagwitwararika, ukabohesha kabisa. Ica kabiri ni ukugira iki? Ni ukwanka agakuku k'abagore. Bene data, murazi
murinze mwinjira mu gakuku k'abagore. Abagore bari gossips, abagore baravuga amagambo menshi. Namwe ushaka ko urugo rwawe rukomera, agakuku k'abagore, igikundi cy'abagore, bene data mukirinde, kuko usanga harimo amagambo menshi cyane. Ico naco kirafasha kukubakira urugo. Ikindi, ibintu abagabo, ubu ngiye kwinjira rero sasa mu cyigisho cyanjye rero. Ibyo nibyo nongeyemo, ariko ngiye kwinjira mu cyigisho rero, mu cyigisho nshaka kubigisha. Ikintu umugabo akunda icyubahiro. Icyubahiro, ba mama n'abakobwa. Yewe mukobwa unyumviriza, umenya ko ni waje kurongorwa, umugabo wawe akunda icyubahiro. Umugabo umuhaye icyubahiro aranezerwa. Umugabo ntakunda bamwe bifata uku, ntakunda babahagara hejuru. Ibyo ngibyo umugabo ntabikunda. Ijambo ry'Imana itubwira riti ngo bagore mwubahe abagabo banyu. Ikindi, amazina. Hariho amazina atuma aryohera abagabo. Reka ndababwire ayo mazina. Ijya mbere, umwami. Tugiye mu itangiriro, Sara yahamagara umugabo we ngo mwami wanjye. Mwami wanjye. Ni kubera iki yahamagara umugabo we ngo mwami wanjye? Umugore niwe atuma umugabo wiwe aba umwami, kuko umugore niwe rugori, niwe rugori rw'umugabo. Umugore niwe rugori rw'umugabo. Byumvikane, niwe taji y'umugabo. Sinzi ko ndabivuze mu rurimi mwumva. Mvuge itaji bambara mu mutwe, urugori, itaji. Umugore niwe taji y'umugabo. Rero bica byitwa ko umugabo ari umwami wiwawe, ntago ari umwami w'uwundi mugore, ntago ari umwami wa kanaka, ni umwami wawe. Iyo umuhamagaye mwami wanjye, ukabivuga bivuye mu mutima, aranezerwa. Ikindi, hariho ayandi mazina. Izina rindi rivuga ngo mutware. Ni kubera iki umugabo yitwa mutware? Kuko umugabo niwe mutware w'urugo. Niwe mutware w'urugo. Niwe mutwe w'urugo. Mutware. Iryo zina ni ryiza, naryo nyine riramunezereza, mutware. Hariho n'indi zina rero abantu badakunda gukoresha bita papa. Iryo zina ryitwa papa kubera iki wo mwita papa wawe? Rya jambo rivuga ngo nico gituma umugabo azasiga se na nyina akaja kubana n'uwo yubakanye, kubera muri babiri, kugira ngo rero mbese utuzina tumuryohera papa. N'iryo zina rya papa, mbese akabona ko ari papa wawe, biramunezera bene data. Ibyo by'amazina ndabivanyeho, biravuyeho, mwabyumvishije. Ikindi rero, ibindi abagabo bakunda. Abagabo barakunda iyo bavuye nk'ahantu gutembera cyangwa hariho hose, barakunda kuba bosanga umugore wabo
ari mu rugo. Ibyo ngibyo birabaryohera. Agiye ahantu agasanga uri mu rugo, ukanamukaribisha, ukamubaza, mutware wanjye wiriwe gute, aho wagiye waronse, ukamubaza. Ibyo byose biramuryohera, biramunezeza. Ariko iyo aje agasanga umugore ntawe, umugore yagiye nta nubwo yabwiye umugabo, ibyo ngibyo biramubabaza pe. Bamama bakobwa, mwabakobwa mwe muriko murapanga kuja ku bagabo, muraba mwumva. Ikindi, umugabo, urazi ko abagabo benshi baza barushe, hari abagenda ku kazi, hari abagenda gukora umurimo w'Imana, bakaza barushe ku buryo n'igikweto yagita hariya. Umugabo wewe nyene, wowe mugore, urafite kumubwira ati mutware wanjye icara hariya ndagufashe gukura inkweto, ukamukura n'amasogisi, akicara ku ntebe, maze ugaca umukura inkweto. Hari n'igihe inkweto usanga zanduye, uca uzifata ukazihanagura, ukazishyira hariya ku ruhande, kuko ejo arashobora gusubira kandi hahandi ari nko ku kazi. Wa mumama we arashobora kugusaba za nkweto, ukazimuhereza zigize iki, zihanaguye. Amasogisi wayamukuye, uragerageza ukayabika ahantu ku buryo ejo ayakubajije uyaronka ari abiri. Mu bisanzwe urazi ko abagabo iyo baje barafata urukweto bagakura bagataga isogisi yoyo, baca bata hariya, irindi bagata hariya. Kandi umenye ko ejo nibwaca arakubaza ati mugore wanjye, ati ndasaba ya masogisi y'ejo. Nutayafata ngo yashire hamwe uyabike, wumva wayakura hehe? Kutomubwira ngo naronse rimwe, ntiwo mubwira ngo waronse rimwe. Rero abagore ibyo nibyo bakora, barareka abagabo bagata amasogisi hariya, ejo bababaza ati mbe amasogisi ari he, gati narose rimwe. Ariko mwene data, impanuro naguha, kura umugabo wawe inkweto, hanagura inkweto ushire hariya, amasogisi uyashire ku ruhande, kuko ejo azayakubaza. Haleluya. Ikindi, hariho abamama iyo batetse indya bafite abana, usanga mu kugabura bahera ku bana babo. Ibyo ngibyo abagabo ntibabyemera, aho uba uri kuramwambura icyubahiro kiwe cy'umugabo. Abagabo icyo bakunda, wewe urarangiza guteka ugakuraho iby'umutware wawe, ukajana hariya ukabanza gushira ku meza iby'umutware wawe. Abana bawe ukabahereza umaze guha umutware, wamwaruriye bijya byo kurya bya mbere ni iby'umutware wawe, ibindi nabyo ukabiha abana. Kuko mwibuke ko abo bana baje mu nyuma, ababanjije ni wewe n'umugabo hamwe nawe, kandi umugabo niwe mutwe w'urugo. Haleluya. Ikindi naco bene data, imyenda yabo, hariho ibintu abagore bakora, barareka abagabo babo bakambara uko bishakiye, baraba hano bambara hano hareba inyuma, ntaco babwiye, bambara ino mashini y'imbere igenda inyuma, ntaco bibabwiye. Kandi ukayibona uri umugore ukicecekera, abagabo babo bambara ibihindurije, ntaco bibabwiye. Ariko ndakubwije ukuri mama na wa mukobwa uri kuranyumviriza, umutware wawe
wewe urafite uburenganzira bwo kujya kumucagurira imyenda bikwiranye, imyenda yambaye yamubera, maze ugaca uyimuhereza. Ushatse ukanamufasha kwambara, ukanamwambika. Ibyo byose ni ibintu bituma umugabo agukunda. Hanyuma yamara kwambara ugaca umukontora rero guhera ku mutwe kugera ku maguru, ukareba ukuntu yambaye. Namba koko yambaye neza, imashini iri imbere itari inyuma, ibifungo biri imbere bitari inyuma, namba yambaye ipataro yanduye ukayireba ukavuga ati, namba usanze yanduye uvuga ati, mutware wanjye iyo pataro iranduye, reka ndaguhindurire. Kuko mama wa mukobwa we niyagenda hariya hanze akagenda mu bandi batware nkawe, akagenda yambaye umwenda wanduye, yambaye imashini yibere inyuma yari kuja imbere, baramuseka. Kandi nibaseka umutware wawe bazaba basetse wewe, kuko ni wewe ujejwe kureba umugabo wawe. Namba umuraha akantu ingonera hano, mubwira ati, mutware ati hano bagiye kuhahanagura, ukagenda ukahanagura ntaco bitwaye, kuko n'umutware wawe. Nukuri ibyo byose ndabwiye ba mama n'abakobwa, ni mubigerageze muze murebe, ni mubigerageze. Ikindi naco gusasa igitanda, icyo ngicyo nari nakibagiye, ariko umwuka wera niwe yakinyibukije. Igitanda, gusasa igitanda. Abagore benshi iyo babyutse, mbese bata igitanda bimeze uko baryamye, nuko nyine. Umugabo arakunda iyo avuye ahantu agasanga igitanda kirashashe, gishashe, aranezererwa, atarinze kukurindira ngo ugende ngo usase, ngo nawe ari hariya yarushe. Ariko aje agasanga igitanda kirashashe neza, agashika yiruhukira. Barakunda kuruhuka, batware barakunda kuruhuka, ugasanga ariruhukiye. Ibyo ngibyo biramunezeza cyane, kuko mbese uba uri tayari kila wakati. Ikindi kinezeza umutware, ibyo byose mama, nukuri pe, mubyumve kandi muze mubikore. Ni byiza, bizabafasha kubaka urugo. Ibindi, isuku. Umugabo arakunda umugore yamana isuku ku mubiri, kuko aramukeneye umwanya wari wo wose. Umwanya wari wo wose aramukeneye. Umugore, mbese uranezeza umugabo wawe n'isuku kabikora, kuko ntuzi umwanya ari bugukenereho. Isuku mama, mwabakobwa ntimwibagire isuku ku mibiri yanyu, mukama mumeze neza, musa neza, kuko ibyo biranezereza umugabo, biranezeza umugabo. Ikindi nababwira mwaba mama n'abakobwa, mu buriri nukuri mumbabarire pe, turanabisoma hano. Mu buriri, ikintu cyitwa mu buriri, ntago ndi buvuga izina, ariko ndabivugaho gato. Umutware arakunda umugore abwira ati, mugore wanjye hindukira, agaca hindukira atabanje kwitotomba, kuko nukuri aranezerwa. Mama wa mama we uzi kutagwaye, atakibazo kabisa cyatuma udahindukira umugabo wawe, nukuri ntuze wanga kumuhindukira. Kandi ikindi, umwanya wari wese yumva afite apeti yiwawe, ntuze umwankira, kuko umwangi uzaba ukoze icyaha. Ndabigusomera hano, aha muri Bibiliya ndabigusomera. Ikindi, amasengesho yo kwiyiriza. Hariho abagore biyadukiza ati, tugiye amasengesho yo kwiyiriza. Amasengesho ukwiye kuyakora ubanje kubaza umutware wawe, mukabyumvikanaho muri babiri.
mbese akamenya ko nawe uri mu masengesho akavuga ati ego nubikore mubyeyi, akakwemerera cyangwa se mwese mukayakorana. Kuko mama urashobora kuja mu masengesho atabizi, hageze umwanya wo gushaka avuga ati ndagushaka mpindukirira, utayimubwiye rero akaba arababaye. Kandi kirazira kubabaza umugabo, kirazira pe, ni icyaha. Mbese abakristo barabizi, kirazira kubaza umugabo. Haleluya. Ikindi kintu, umugabo aranezerwa iyo umugore wiwe agiye ahantu abanje kumubaza. Hariho abagore biyadukiza bakagenda amasari yose bashakiye bagasubira mu rugo batabajije abagabo babo, mbese abagabo babo batazi iyo bagiye. Nukuri ntago ari byiza pe. Ibyo byose bituma umugabo wawe kwiyumvira nabi. Uyu mugore aba yagiye he? Ni biki nama business ni ibintu biki ari mwarajamwo ko agenda tambwiye? Bimeze gute? Uba uri kuratuma umugabo wawe ariko arakwiyumvira nabi. Byiza rero ugenda umubwiye kugira ngo amenye aho ugiye, kandi naho nyine akwemere kugenda. Arashobora kuvuga atoya, avuze atoya ni oya nyene, kuko urenzeho uzaba ukoze cyacu ubugararije ukutumvira. Mwibuke ko umugabo ageranwa na Kristo, umugore nawe ageranwa n'urushengero. Ngo bagore ngo mwubaha abagabo banyu. Haleluya. Reka mwibyo by'uburiri reka dusome ijambo ry'Imana. Ntimugiye ngo ndiko ndabivuga gusa. Dusome Abikorinto ba mbere igice 7 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Twumva uko havuga. Umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye, kandi umugore nawe abigenza atyo ku mugabo wiwe. Kuko umugore ataganza umubiri wiwe, ariko uganzwa n'umugabo, kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe, ariko uganzwa n'umugore. Haleluya. Byumvikane ko handiko ndasoma muri bya bindi byo mu buriri. Nukuri ntimukimane umwimye wa mu mama ukima umugabo wawe, biriya ukabimwima. Nukuri uzabukoze nabi pe. Azaje atangira kukuyumvira nabi, atakintu gitumye ubimwima, ukomeye, atakibazo, atangurane abona ufite, bijya ukabimwima. Mama uzaba uri kurigira nabi kabisa. Nukuri pe, muhereze kuko nibyiwe. Reka ndagusomere kandi ngo ku murongo wa 5, ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe. Ngo ntimukimane shiti musezeranye igihe. Mwagize iki? Mwabyumvikanyeho, numva, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga. Mwabyumvikanyeho kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere mubane. Rumva, Satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu. Haleluya. Ubushaka kurisoma ino jambo Abikorinto ba mbere igice 7 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Mbese uwo ufite gukekeranya naze abisome, afate biriya yiwe abisome. Bene data, ikindi kintu ari nibagiye, umugabo akunda isuku yo mu rugo. Aje agasanga igikombe kiri hariya mu rugo arababara. Aje agasanga intuze nyisahani iri ku meza arababara. Ibyo byose ni ibintu bikurura umugabo wa. Ibyo byose navuze ba mama, ni mubigerageze murebe
ibyo bizabakorera, kandi mwifatanije no gusenga, mutibagira gusenga. Ibyo byose nimwabikora, umugabo akaguta warabikoze, uwo mugabo azaba ajanywe n'amajini kabisa, kuko ibyo bizakurura urukundo nambuye gukunda lesi, urukundo ruke ruzazamuka. Bene data, ni ukuri ngejeje ngaha, nari mfite byinshi byo kuvuga, ariko reka ngeze ngaho kuko ni iminota myinshi. Ku bantu bashaka ibindi mumpamagare, ntago ari mwebwe mwenyine nzaba mbibwiye, kandi maze kubwira n'abandi, maze no kubafasha. Ku ifone mumpamagaye, mbese nababwira neza umwe, kandi byamufasha. Kandi umuntu yafite ikibazo nandike komenta mbaze, ushaka inumero zanjye nta kibazo ndazimuhereza. Uwumva ko yipfuza kuvugana nanjye ku bijanye n'urugo rwiwe, nukuri mugira iki, munyandikire nukuri, tuganire, tuce tubifata n'amasengesho, dusenge Imana ibubake urugo. Kandi ikindi nkabambwiye abasore, mwabasore mwe mwamufite abafiance mushaka kubaka urugo, iyo video muyibonye muze muyirungikire abafiance bumvirize, nabo nyene bige. Ibyo ngibyo bizafasha. Yesu Kristo nabage neza. Reka senge. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kuri Imana, ndagushima kuri ikiganiro duhaye Imana, ndakwingiza umuntu ari wese ari bucyumvize Imana, umuhezagire, mwami umuhezagire, kimufashe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu Kristo abage neza, ndabakunda.